Oke, assalamualaikum. Kembali lagi dengan channel gua, Sofa Samudra Channel. Jangan lupa like, tapi kan ditulis aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Murah, Bu. Orang wis bareng. Oh, ya wis ya, ora apa-apa. Jamu. Ngojek yuk Di mana? di pantai. Hayu. Ya pan, kemari cina itu ngomong di pantai. Ayo kalalep. Bener baik. Tapi lanjut manyi. Naon? Kucing. Ada bu. Bobo dudus aku ayah. Perasaan si Marvin teka dieunya. Kemana sih? Tuang sampel itu kayak mana ya? Ayo. Kela. Tuh, tukang naon itu? Ih, tukang jamu meren. Iya sih, tukang jamu tuh. Ih, perasaan orang karena nempos ya tukang jamu awe lalaki sih ya. Nanya. Bu. Yuk. Ayo. Yuk. Jamu anyar euy. Jamu jangan ganteng kok bayar wah. Jamu. Emang ya. Naon bae mang rasana? Rasanya ya. Jamu kuat. Buat naon? Kuat daerah. Aya kuat dahar atuh. Kuat ulin aya tuh mang. Iya, Mang. Oh, atuh. Mang, ieu jamuna pinu kene, Mang? Pinu. Mang. Oh, juga tuh dari Mang. Mudah, Mang. Hehe, jualan arek meuli. Jamu. Goblok budak. Gimana arek mani jamu, orangnya ngumpul. Hehe. Jamu, Mang. Harganya belum macam ya tuh. Jamu apa aja kami? Bisa kali itu lah. Wah. Soyo. Akhirnya jamu ora. Alah, gua kok dah. Bisa mana ya? Ya, yuk, sebut, Mang. Jamu, Mang. Naon? Mau kita bolanya. Dek bae di bobodo ah. Pan. Sepinya. Nyam yo, awas sapusan nih. Tuang kasih Martin yuk. Ayo tuh. Yuk. Ajahan. Urang ya. Urang lah. Urang. Sok, gila. Oh. Mana? Kuat. Heula. Oh, tuh. Oh. Mana? Iya. Eleh. Eleak kau. Tarik tuing anjing. Gagajan. Salah mana? Urang. Iya lah. Ya, urang lah. Sok. Iya. Mana? Jamu. Tukang jamu, weh. Mana sih? Oh, itu. Tukang cairan mesti gak pas kamari nih. Dikerulin nanti. Oh, yuk. Jamu. Gua untung main tebenan ketabrak. Naon mana? Jamu. Mang, gering tukang jamu lalaki sih. Orang lagi tukang jamu nan Apa bae bae lah. tuh ieu nya? Laki atuh urang mah goblok. Tong kasar teh ya tuh Bang, tong Jamu mal yuk. Jamu lah, kadieu mau jamu dan. Langsung benang ganteng nih. Karena laki.
banget agak segabung. Jamu mau lihat orang ngomong baik. Jamu. Mama nih mau duit. Itu tuh. Tapi utang. Itu menang utang. Namun Pak panggil lunas. Oh, Pak panggil lunas. Yang itu menang utang. Imam mana di mana? Tadi dinyetak. Di mana? Tadi warna biru. Pak panggil lunas. Benernya isuk Pak panggil lunas. Oh, misalnya Mang Kadio pang lunas. Nah, Oh nya isuk. lunas kan. Yap. Mana teman? Lah, rasa naon bae lah. Jamu. Asa strawberry tenan naon? Memang Uji bang segala kuduan ya. beneran. Ada yang pahit gini, Mang. Ada lagi jamu. Lah, mau tagih segabung. Jamuna pahit. Awas isuknya utang. Bayar. Wow. Nah, bayar mah. Awas non bohong. Nah. Lah. Mam ya. Dahar wan sene. Di jamuan lah atuh ame, Itu do. Wareun. ame kuat. Lah kuat naon dah. Kuat ka era. Mang, Yang temen goblok nggak naik meuli. Jamu. Tuang papanggih. Tuang jamu nu tadi ling nu diurian. Ayo, tapi orang keboga duit. Tenang ya. Kan amun ngomong tadi kan papanggih lunas. Nyanya. Kan amun di duit jamu. Papanggih lunas. Iya. Aduh. Ih, lucu bisa si Rajib. Kan itu yuk. Tadi tuh. Yuk. Tadi ngarian tukang jamu dulu lalaki banget si gabruk. Oh, lalaki siga banyawak meureun. Iya, siga banyawak kurang Mas ya. Ayeuna gimana ayeuna? Teuing. Jamu na. Tayangan yuk. Kan urang gereng deui. Kan si Marvin dia tadi ngomong dia, "Mang utang heula tah terus amun papanggih lunas." Tah ayeuna dipanggihkeun tuluy lunas. Iya. Jamuna tuh be. Mang! Jamu dia. Kuat ya, Mang? Lu bisa. Papanggih lunas. Hah? Papanggih lunas. Mana tadi nu mengutangnya? Kan abang papanggih lunas. Ini lunas. Loh, kan orang papanggih jeung Mang. Tadi ngomongnya kemana? Kan si ieu teh jamu, tah dan utang. Mun papanggih lunas, ayeuna geus papanggih deui lunas, teu kosi bayar. Woi, tong poho mencet like, comment, share, subscribe. Lunas. Nah, kan Mang sih kan tadi siang jamunya. Daun? Kan tadi jamu. Mam. Lagi banget. Iya. Kaopatna melon Kira salah.